Lily nào nè ta Hello Lily hai ca cô sân mắt nè trò lấy bọ mà lên nè nè Là sao bạn trẻ Khnia mình hướng Bà toàn thời gian mà Lily tích đó nha Khnia bà toàn lôi rồi Lily mình lôi khá nào Khnia chọn sân Bà dạy khỏi Khnia xong mình hai thời gian lôi mà Khnia thời gian một con này nhá ôi một con chó nè cái bị miên Ai Khnia thơm mà trời Bà Khnia bà toàn này năng cho Lily mình score cả lại nha đây Ai Khnia chơi phim phim ba nó Khnia score à chơi bị CP bán Bán à Khnia chơi lan nơi thời tầm bên ai cả xa du á Khnia thời ca ngày năng phim phim mà ôi miên thời ca ai cái xa ai tê chơi tam FCP bán lấy miên bà đạt thăm mây nano loan hay chơi phim bàn phim Man đây Khnia trong chơi chắc thời thơm mà trời mà trong thằng FCP bán á trong clip cap thích em bọc Khnia là ngày hay chơi tập kiện nano loan ta okនេះគឺជាត្រាំពេញវាសនាសុំ nano loan เนาะហ្នឹងហើយចូលមកយើងខាងរៀលនិងដុល្លារអញ្ចឹងអាការចង់ខ្ចីជាប្រាក់ដុល្លារការចុចចុចដុល្លារមកដល់មកអាការចង់ខ្ចី1000យើងអូសទៅដល់1000មកអូខេហ្នឹងហើយហើយដល់មក like purpose នេះយើងពេញទៀតមកអូខេយក agency ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយនឹងរយៈពេលកម្ចីដែលយើងចង់កម្ចីរយៈពេលប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅមួយខែរហូតដល់12ខែអញ្ចឹងការចង់ខ្ចីដល់ប៉ុន្មានKhniaយក12ខែហ្មងអូខេអញ្ចឹងយើង select យក12ខែមកហ្នឹងហើយហើយកន្លែង income ហ្នឹងគឺកន្លែងប្រាក់ខែហើយកន្លែងប្រាក់ខែហ្នឹងគឺចាប់ពី200ឡើងគឺអាចដាក់ស្នាបានហើយអញ្ចឹងកន្លែងដាក់ប្រាក់ខែហ្នឹងអាការដាក់ខ្លួនឯងគ្រាអត់មើលទេឥឡូវនេះKhnia đã hơi nè ហ្នឹងហើយហើយចូលទៅខាងក្រោមមួយទៀតទៅគឺថ្ងៃបំពេញដែលយើងត្រូវកំណត់ថ្ងៃសងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបើយើងអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ថ្ងៃដល់ពេលដែលយើងបោះប្រាក់ខែហើយម្លងមួយថ្ងៃទៅយើងសងគេហ្មងទៅមែនតា Lily កំណត់ល្អអាការឲ្យ scroll ចុះក្រោមតិចមកហ្នឹងហើយចុច tick 2 ដងមកតែគេចុចហើយហើយចុច next ហ្នឹងហើយហើយបន្តមកសុំចុច yes ដើម្បីឲ្យកាត់ថ្លៃសេវា CBC ហ្នឹងហើយបន្តមកអាការចុច next ទៅគេចុចហើយហ្នឹងហើយនេះឃើញអត់វាចេញមកស្នើសុំថាបានជោគជ័យហីអូខេឃើញហើយហ្នឹងហើយចូលទៅមើលគណនីមើលឃើញលុយនៅKhniaឃើញលុយចុះកង់ហើយតានេះឃើញអត់ស្នាភ្លាមអនុម័តភ្លាមបានលុយភ្លាមហ្មងឃើញអត់ស្រួលមែនតាពូម៉ែអរគុណច្រើនណាស់ណាប្រើមួយ CB Bank ស្រួលអញ្ចឹងណា